Abantu benshi bari gutekereza ko Norvège ishobora kongera kugira kure muri rushanwa kubera rutayizamu wabo w'icyamamare Erling Haaland. Mu mukino wa mbere bahuye na Iraq batangiye neza cyane kuko yabashije cyangwa se atsinda ibitego bibiri kuva ku munota wa mbere. Byagaragaje ko yari afite inyota yo gutsinda no kuyobora igihugu cye ku nsinzi. Ntabwo yishingikiriza gusa ku mbaraga n'umubiri afite, ahubwo yanagaragaje ubushobozi bwo kuyobora no gutera imbaraga bagenzi be mu kibuga. Ariko se byagenda bite mu gihe n'ubundi yaba ari we uyoboye Norvège ikegukana igikombe cy'isi? Kuri uwo munsi Norvège yashakaga igitego cya gatatu mbere y'ikiruhuko, maze yongera kugaragaza ubuhanga bwe. Yabonye uburyo bwiza bwo gutsinda ahita atsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ye. Ku ikubitiro, igitekerezo cyo kubona Norvège itwara igikombe cy'isi gishobora kumvikana nk'inzozi cyangwa se ibintu bidashoboka, ariko mu mupira w'amaguru nta kidashoboka rwose. Kandi biramutse bibaye byahindura cyane uburyo isi yose imureba, bikamushyira mu rwego rw'abakinnyi bakomeye cyane amateka y'umupira w'amaguru yigeze kugira. Kugeza ubu ni umwe mu bakinnyi bateye ubwoba cyane ku isi. Ingano y'umubiri, umuvuduko n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego byamushyize ku rwego rudasanzwe. Kuva yagera muri Manchester City mu mwaka wa 2022 yahise yigarura umupira w'amaguru w'Ubwongereza, ahanganye n'umunyezamu umwe kuri umwe atsinda ibitego amagana. Akinira Manchester City yamaze gutwara igikombe cya Champions League, igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza ndetse n'ibindi bikombe byinshi. Buri mwaka ahora akora amateka mashya kandi aracyari mu myaka ye 20. Ku rwego rw'amakipe nta byinshi ashigaje byo kwerekana, ariko mu nzira zo guca amateka akomeye yo gutsinda ibitego hari ikintu kimwe gikomeye kibura mu rugendo rwe, aricyo gutsinda ku rwego rw'ikipe y'igihugu. Aho niho ibintu birushaho gushimisha. Niba Haaland yayobora Norvège ikegukana igikombe cy'isi, byaba ari kimwe mu bikorwa bikomeye cyane byigeze bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru. Norvège si igihugu gisanzwe kizwiho gutegeka umupira w'amaguru gusa, nta mateka gifite nk'ay'Ubufaransa, Argentine cyangwa se Brazil. No mu irushanwa bafite inzira ikomeye cyane. Ubufaransa ni imwe mu makipe mabi cyane bashobora guhura nayo, kandi amakipe nka Senegal afite impano nyinshi kandi n'ubundi ashobora gutungura buri wese. Uru ni urucabana. Kugira ngo Norvège itware igikombe cy'isi, ibintu byose bigomba kugenda neza. Abakinnyi bakomeye nka Antoine Nusa, Martin bagomba kuba bameze neza kandi bakitwara ku rwego rwo hejuru. Ariko cyane cyane uyu mugabo Haaland agomba kwigaragaza, akagaragaza umukino ku rundi rwego rwo hejuru cyane kari ashaka kuwugeza. Iki nicyo gituma ibyo akora biba amateka akomeye cyane. Igikombe cy'isi gitandukanye n'andi marushanwa yose, isi yose ibireba. Ntabwo ari abafana bakurikirana umupira gusa, ahubwo n'abatari basanzwe bawukurikira baricara. Kandi umukinnyi nk'uyu aba afite imbaraga z'umubiri n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego, ahita agaragarira buri wese. Haaland ni rutayizamu udasanzwe, arakomeye, afite umuvuduko kandi afite ibyangombwa byose bituma ubuzima bw'umukinnyi bugarurira buba bugoye cyane. Ku bantu benshi batakurikira shampiyona y'Ubwongereza, buri cyumweru hashobora kugaragara nk'udashobora guhagarikwa kugira ngo atware igikombe cy'isi hamwe na Norvège. Aba agomba gukora ibintu bitangaje cyane ku buryo bamwe batangira no kwibaza niba ari ibintu bisanzwe. Byabisobanuye gutwara ikipe yose mu irushanwa rikomeye kurusha andi yose ku isi. Ibihugu bito byigeze gutwara igikombe cy'Uburayi, ariko nta gihugu kigeze gifatwa nk'icyoreje cyatwaye igikombe cy'isi. Iyo aza kubikora, ibiganiro byose bimuvugwaho byari guhinduka. Yahita azamuka cyane mu rutonde rw'abakinnyi beza kurusha abandi mu mateka, ndetse no kugera kure muri iryo rushanwa byaba bifite agaciro gakomeye. Kugeza ubu icyo nicyo kintu kibura ku rugendo rwe, ubundi agakora izina gutyo. Igihe yakinaga muri Dortmund yarasanzwe ari umukinnyi udasanzwe, ariko ubu muri shampiyona y'Ubwongereza abantu babasha kubona buri cyumweru uburyo yiganza abandi. Manchester City yamuguze amafaranga angana na miliyoni 60 z'amayero. Ibintu ubu bisa nka kimwe mu masezerano meza cyane abayeho cyangwa se yabayeho mu mupira w'amaguru. Akimara kugera muri iyo kipe yatangiye guca amateka. Mu mwaka wa mbere gusa yatsinze ibitego 36 muri shampiyona y'Ubwongereza, umubare munini kurusha wari warigeze kugerwaho mu mwaka umwe. Muri rusange yatsinze ibitego 52 mu marushanwa yose. Byari ibintu bidasanzwe rwose. Yari hafi no gutwara igikombe cy'umukinnyi mwiza ku isi. Igitangaje nuko uburyo akina bwagiye buhinduka. Mu ntangiriro yari umuntu wo kurangiza gusa. Akazi ke kari gutegereza mu rubuga rw'amahina, gukora imikino yo gusiga, abugarira no gutsinda ibitego nyuma y'uburyo bwiza bwo gukina bwubatswe na Godorio. Ubu hasigaye rwose agira uruhare runini cyane mu mukino wose. Haracyatsinda ibitego byinshi, ariko rwose anafasha bagenzi be kubona amahirwe.
ntabwo akiri umuntu utegereza gusa umupira umugereho gutyo, asigaye amanuka hagati mu kibuga afasha kubaka umukino no gutegura ibitero. Mu mukino bahuye na Newcastle yakoze ku mupira inshuro zirenga 40, ibintu bitandukanye cyane n'igihe gishize aho hari imikino yarangizaga yakoze ku mupira inshuro nke cyane. No mu kazi ko kwirwanaho akuraho imipira myinshi imbere y'izamu ryabo, bikerekana uburyo umukino we uteye imbere cyane. Ndetse no mu bihe bimwe na bimwe abantu bavuga ko yacitse intege mu gutsinda ibitego. Ibyo bita ibihe bibi kuri Haaland ni ibintu abandi ba rutahizamu benshi babifuza kugeraho. Akenshi abantu bamufata nk'ibyo akora bisanzwe kubera ko abikora buri gihe, ariko no muri ibyo bihe yakomeje gutabara Manchester City nk'umukino bahuyemo na Arsenal aho yatsinze igitego cy'insinzi mu rugamba rukomeye rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Ikipe yaramwizeye cyane mu gihe kirekire, bidatinze yanasinye amasezerano mashya azamugumisha muri Manchester City kugeza mu mwaka wa 2034. Ibintu byerekana ko n'umwe mu bakinnyi bazubakirwa ejo hazaza h'ikipe. Ubu ntabwo akiri imashini itsinda ibitego gusa, ahubwo agenda aba umukinnyi wuzuye kurushaho, kandi ibyo bituma aba mubi cyane ku bamurwanya. Nubwo ibyo yakoze mu makipe bikomeye cyane, ibyo ari gukora hamwe na Norvège bishobora kuba bibi kurushaho cyangwa se bigatangaza benshi. Mu myaka myinshi ishize Norvège ntabwo ari igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru, ntiyari yarigeze igera mu gikombe cy'isi kuva mu mwaka wa 1998, ariko ibintu byarahindutse kubera uyu mugabo. Iyi kipe isa n'iyindi nshya rwose udashobora gutekereza. Mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 Norvège yitwaye neza bidasanzwe, imikino 8 intsinzi 8, naho Haaland yari ku rwego rwe rwose. Yatsinze ibitego 16 muri iyo mikino 8. Mu mikino umwe batsinzemo Moldavia ibitego nibura 11 kuri kimwe. Yatsinzemo ibitego 5 wenyine, hari n'umukino yatsinzemo ibitego 3. Hanyuma bahura n'Ubutaliyani, igihugu gikomeye cyane ku mupira w'amaguru. Yongeye kwigaragaza atsinda ibitego 2 muri urwo rugo rwabo, niko nabivuga. Afasha Norvège kubona itike ijya mu gikombe cy'isi. Yanyuze hagati y'abakinnyi b'inyuma mu buryo bwiza cyane, atsinda igitego cyiza, yongera kuboneka hagati mu rubuga rw'amahina, umupira umugeraho yongera gutsinda gutyo. Ibitego 2 mu gihe kitagera ku munota umwe, kandi Norvège igakomeza kwerekana ubushobozi bwayo. Kuri ubu arasa nkaho yamaze kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'ikipe y'igihugu ya Norvège. Uburyo yakomeje gutsinda ibitego ku muvuduko nk'uwo ni ibintu bidasanzwe cyane mu mupira w'amaguru. Hari uwigeze kuvuga ati nanjye nageze ku bitego 50 mbere yo gukina imikino 50. Rero hari ikidasanzwe nanjye nagize, ariko kuva namubona cyangwa se yagera muri ikipe, Norvège yarushijeho gutera ubwoba amakipe bahura nayo. Batsinda ibitego byinshi, batsinda imikino myinshi, kandi ubu barasa n'ikipe ishobora guhangana n'ibihugu bikomeye ku isi. Ku mutoza wabo akoresha uburyo bwo gukina bw'abakinnyi 4 inyuma, 3 hagati na 3 imbere, uburyo bubereye cyane uyu mugabo. Intego yabo aba ari ukwaka umupira vuba bagahita bagaba ibitego byihuse. Martin ashobora gutangira imipira myiza y'ibitego, naho Haaland agakora ibyo azi neza kurusha ibindi byose, ari byo kwiruka inyuma yabugarira no kohereza umupira mu izamu. Ariko uruhare rwe ntabwo rugarukira ku gutsinda ibitego gusa, akurura abugarira benshi bamukurikiye, bityo agasigira umwanya abandi bakinnyi nka Antonio Nusa, Oscar Bobby cyangwa Alexandra. Iyo Norvège ikinishije ba rutahizamu 2 kandi twamaze kubona uburyo ibyo bishobora guteza ikibazo gikomeye ku makipe bahanganye, Norvège yatsinze Ubutaliyani haba iwabo no hanze, yirusha ibitego 7-1 mu mikino yombi. Kubera ibyo ubu benshi batangiye kuyifata nk'amwe mu makipe ashobora gutungura abantu bose mu gikombe cy'isi cya 2026. Ntabwo bari mu bahabwa amahirwe ya mbere, ariko niba bafite Haaland imbere yabo nta kipe n'imwe yakwishimira guhura nabo. Ariko kugira ngo Norvège igere kure muri uru rushanwa, Haaland agomba kwimurira ibyo akorera muri Manchester City ku rwego rw'imikino mpuzamahanga. Amarushanwa y'ibi bihugu abatandukanye cyane n'umupira w'amaguru wo mu makipe. Ntabwo abona amahirwe menshi yo gutsinda, hari ibihe byinshi biba bikomeye kandi byuzuyemo igitutu, ashobora guhabwa amahirwe rimwe gusa. Icyo gihe aba agomba guhita yabyaza umusaruro. Muri Manchester City akunze kubona amahirwe menshi muri buri mukino, ariko muri Norvège siko bizahora bimeze, cyane cyane mu mikino yo gukurwamo. Gusa yamaze kwerekana ko adakeneye gukora ku mupira inshuro nyinshi kugira ngo agire icyo ahindura. Hari imikino yakinnye adakora cyane ku mupira ariko agatsinda ibitego by'ingenzi. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko afite ubwenge buhambaye mu buryo akina. Ntabwo akora ku mupira keretse igihe nyine bikenewe. Afite kamere y'ubwicanyi imbere muri we, ndetse niyo yaba amaze gutsinda ibitego 3 aba agishaka icya 4.
ubwo bushobozi bwo guhindura amahirwe make ibitego nibwo Norvège izakenera cyane. Hari igihe umukinnyi aba ashobora gukora ku mupira inshuro 5 gusa umukino ariko agatsinda ibitego 2. Ibyo nibyo bintu bidasanzwe cyane. Hanyuma hakaza ikibazo cy'imbaraga z'umubiri kuko igikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera muri Amerika ya ruguru ahantu hamwe hafite ubushyuhe bwinshi. Ibi bigora abakinnyi benshi, ariko kuri we azwiho kwita cyane ku mubiri we, uburyo yitoza, uburyo aruhuka, indyo ye ndetse n'imyitwarire ye yose byamufashije kuguma ameze neza kurusha benshi. N'irushanwa rinini nk'iri bishobora kumuha amahirwe arenze y'abandi bahura nayo mu kibuga. Hari kandi uruhare rw'abayobozi muri Manchester City kuko aragenda bumwe mu bayobozi b'ikipe, kandi niko biri muri Norvège. Baravugira cyane bagenzi be, agira uruhare runini mu byemezo kandi akemera gufata inshingano mu bihe bikomeye. Hari inshuro nyinshi yabonye ibiganiro byo gutera morali bagenzi be mbere y'imikino. Uwo mwuka w'ubuyobozi ugirira akamaro gakomeye cyane mu marushanwa nk'aya bagenzi be, cyane cyane ikipe nka Norvège idafite uburambe bwinshi mu gikombe cy'isi. Kuri ubu ari mu mwanya udasanzwe cyane mu mateka. Buri wese yemera ko ari umwe mu batsinda ibitego beza isi igeze kubona. Nta mpaka kuri ibyo. Hari abavuga ko iyo umuntu yashakaga kurema rutahizamu utunganye kuva ku ntangiriro, ari we n'ubundi warebaga urugero rwiza kurusha abandi umuhereyeho. Abandi bakavuga ko ari umwe mu ba rutahizamu beza kurusha abandi babonywe. Uburyo amenya aho umupira ugiye kugwa, uko agena igihe cyo kwiruka, uko yisanzura hagati y'abugarira, n'uburyo ahora azi aho akwiriye kwihagararaho mu kibuga, ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ikibazo nyamukuru gisigaye ni ukumenya niba azibukwa nk'umukinnyi utsinda ibitego gusa cyangwa niba azashobora kugera ku rwego rw'ibihangange byahinduye amateka y'umupira w'amaguru. Hari abanenga umukino we bakavuga ko hari ibice byinshi bigikenewe gutunganywa. Bifuza kumubona agira uruhare rurenzeho mu mukino, gukora ku mupira kenshi, gufasha bagenzi be no kugira uruhare runini mu kibuga, uburyo bw'ibitero bukiyongera. Bemera ko ari umukinnyi ukomeye cyane, ariko bakavuga ko hari ibintu bimwe bishobora kutazigira biba ku rwego rwo hejuru cyane muri we. Ariko icyo abantu benshi bemeranyaho ni uko igikombe cy'isi gishobora guhindura byose. Niba yagitwara iki gikombe cyangwa se akageza Norvège kure, abantu bazatangira kureba amateka ye mu buryo bushya rwose, by'umwihariko kuko akiri muto kandi agifite imyaka myinshi yo gukina imbere ye. Iyo ugereranyije uyu mugabo n'abakinnyi nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, usanga mu myaka afite ubu ari imbere yabo mu mubare w'ibitego bari bafite bageze kuri iyo myaka. Ariko itandukaniro rikomeye ni uko ibyo bagezeho mu marushanwa y'ibihugu. Messi afite igikombe cy'isi, Ronaldo afite igikombe cy'Uburayi. We ntarabona irushanwa rikomeye nk'iryo rituma izina rye rirushaho gukomera. Ariko hari ikintu gikomeye abantu benshi batareba. Niba yatwara igikombe cy'isi hamwe na Norvège, byaba ari igikorwa kirenze kure ibyo Messi cyangwa Ronaldo bagezeho muri ayo marushanwa. Argentine na Portugal ni ibihugu bifite amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru. Norvège si igihugu gisanzwe gifatwa nk'igihangange muri uyu mukino. Kugeza iki gihugu ku gikombe cy'isi no kugihesha intsinzi byaba ari ibintu isi itari yarigeze ibona mbere. Hari n'indi ngaruka ikomeye byagira, ariko igikombe cy'isi ni irushanwa rikurikiranwa n'abantu babarirwa muri za miliyari. Ni irushanwa ritanga amafaranga menshi cyane ku rwego rw'isi. Muri uwo mwuka wose nibwo yaba ari umwe mu bantu b'ingenzi cyane bagaragarira isi yose. Ntabwo yaba ari icyamamare cy'umupira w'amaguru gusa, yaba ahindutse ikirango gikomeye ku rwego rw'isi. Ibyo byaterwa n'uko afite ibintu byinshi bituma abantu bamwifuza mu bikorwa by'ubucuruzi no kwamamaza, by'umwihariko muri Amerika ya ruguru no ku gikombe cy'isi aho kiri kubera, aho yamaze gukorana n'ibigo bikomeye cyane by'ubucuruzi. Ibi bikorwa byo kwamamaza byubakiye ku gitekerezo cy'uko ari umwe mu maso nyamukuru y'iri rushanwa. Intego ni ugukoresha isura nk'icyubahiro bye kugira ngo n'ubundi abafana b'umupira baturutse impande zose z'isi byanze bikunze barushe gukurikirana iri rushanwa. Kandi kugeza ubu birakora neza cyane. Ubutunzi bwe bumaze kugera ku rwego rwo hejuru, ariko nyuma y'igikombe cy'isi bushobora kwiyongera cyane kurushaho. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ashobora kugera ku rwego rw'ibyamamare by'imikino nka James cyangwa se Lionel Messi mu bijyanye n'ingaruka bagira ku isi yose no hanze y'ikibuga. Ikindi gituma Haaland atandukana n'abandi ni uko yatangiye kubaka ubuzima bwe burenze umupira w'amaguru. Ntabwo akiri umuntu wishingikiriza gusa ku bitego atsinda, ari kubaka isura nini izamuranga no mu gihe kizaza. Urugero ni uko yashoye amafaranga mu marushanwa y'umukino wo gutekereza no gutegura ingamba zizwi nka chess. Ibyo bigaragaza ko ashaka kwerekana ko atari umukinnyi wifashisha imbaraga gusa, ubwo kandi atekereza cyane kandi afite ubushobozi bwo gusesengura ibintu neza. Hari n'imiterere ye ituma abantu benshi bamukunda. Akunda gutuza, akagira urwenya rucururutse kandi rutangaje.
Igihe yabazwaga uko yiyumva nyuma yo kuba umukinnyi ukiri muto utsinze ibitego 3 mu gice cya mbere cy'umukino wa Champions League, yasubije amagambo make ati ndumva ameze neza cyane. Buri gihe abantu bumvisha ibiganiro bye benshi bavuga ko barushijeho kumwubaha kuko agaragaza kwicisha bugufi, ariko icyarimwe akaba afite ubushobozi bwo gukurura abantu no kubashimisha. Iyo ibyo bivanganye n'umubiri we ukomeye, umuvuduko n'ubushobozi budasanzwe bwo gutsinda ibitego, bivamo ishusho y'umukinnyi udasanzwe ukundwa n'abafana ndetse n'ibigo by'ubucuruzi bikamureba gutyo. Ubu kandi yatangiye no kwinjira cyane mu bikorwa byo gukora ibikubiyemo murandasi. Yatangije umuyoboro we bwite aho ashyira amashusho agaragaza ubuzima bwe bwa buri munsi, imitekerereze ye n'uburyo ategura ibikorwa bye. Ibi byamufashije kwegera cyane urubyiruko no gutuma abantu bamubona nk'umuntu usanzwe utari icyamamare kiba kure yabo gusa. Niba urebye ibi byose hamwe usanga atiteguye igikombe cy'isi nk'umukinnyi gusa, ari kwinjira muri irushanwa nk'umwe mu bantu bazaba bahanzwe amaso kurusha abandi bose ku isi. Ariko kugira ngo Norvège igere kure muri irushanwa ntabwo azabigeraho wenyine, azakenera ubufasha bukomeye bwa bagenzi be. Ariko inkuru nziza kuri we ni uko iyi kipe ya Norvège ifite impano nyinshi kandi itubakiye kuri Haaland wenyine. Mu by'ukuri niba ushaka kumenya neza impamvu Norvège ishobora gutungura isi yose mu gikombe cy'isi cya 2026, ugomba kureba uburyo iyi kipe yose yubatswe n'imbaraga z'abakinnyi benshi bafite impano idasanzwe. Bitari kuri we gusa. Kari agace gato k'ikiganiro kuri we. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Turabashimiye.